niwe perezida w'igihugu cy'Uburusiya kuva mu myaka 24 ishize, kandi uko bigaragara afite gahunda yo kuhaguma. Abamurwanya imbere mu gihugu mu buryo buteguye neza barafungwa, bagasunikirwa guhunga cyangwa se bakicwa. Ibyo mu gihe biba ahandi ku isi mu bihugu bikomeye bivuga ko bihagarariye uburenganzira bwa muntu ntabwo bazi icyo gukora. Vladimir Putin ntabwo akunzwe n'abategeka ibihugu by'ibihangange ku isi, ariko n'umugabo bisa naho bigoye kumushyigura. Ni gute uyu mutasi w'abasoviete yahindutse umutwaro utanyeganyezwa w'Uburusiya? Ni ubuhe buryo yakoresheje ngo agume ku butegetsi mu gihe kirekire gutya? Ibihugu by'ibihangange birimo gukora iki mu kumurwanya? Muri make, kubera iki uyu munsi nta wapfa guhagarika Vladimir Putin n'imigambi ye yose? Kugira ngo wumve uburyo umusore muto witwa Vladimir yahindutse Putin, biragusaba gusubira inyuma mu gihe. Ntabwo tugiye kuvuga ku mateka ye mu buryo burambuye, ariko igitangaje mu nkuru y'ubuzima bwe nuko nta kintu na kimwe kigeze kigaragaza mu mibereho ye yose ko azaba perezida w'igihugu cy'igihangange nk'Uburusiya. Vladimir Putin yakuriye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete mu myaka ya za 50. Izi leta zishyize hamwe z'Abasoviete nizo mukurambere wa vubaha w'Uburusiya. Mu bwana bwe yakuze yumva inkuru zivuga ku ntwari z'Abasoviete ndetse n'ubutwari n'ubuhangange bw'igihugu cye mu ntambara ya kabiri y'isi. Ababyeyi be bamureze mu buzima busanzwe nk'ubwundi muturage wese uyu munsi tutazi, udafite ikintu na kimwe kimutandukanya n'abandi. Nyuma yo kuba umutasi muri KGB, urwego rw'ubutasi rw'Abasoviete, ndetse na nyuma yo gusenyuka kwa Leta Zunze z'Abasoviete, mu 1991 yahawe akazi nk'umunyamabanga wa meya w'umujyi wa St Petersburg, Anatoly Alexandrovich Sobchak. Nyuma y'igihe gito ahindutse umuntu ukora byose muri uyu mujyi, bamuhaye ububasha n'uburenganzira bwo gukora imirimo yose ikomeye muri uwo mujyi wa St Petersburg. Uwashakaga gukora business muri uwo mujyi wese yagombaga kunyura kuri Vladimir Putin. Mu 1996 Anatoly Sobchak wari meya w'umujyi wa St Petersburg ntabwo yongeye gutorwa, bituma Vladimir Putin atakaza umwanya we mu karere. Birumvikana uwo yarabereye umunyamabanga yaragiye, wari umusimbuye yagombaga kuzana uwe. Gusa ntabwo byatinze, Vladimir Putin yaragiye kubona akazi mu biro bya perezida w'Uburusiya, Kremlin. Icyo gihe Uburusiya bwayoborwaga na Boris Yeltsin. Bitewe no kubaha abayobozi be no kuba indahemuka, mu myaka 2 yonyine Vladimir Putin yari amaze kugirwa umuyobozi wa FSB, uru ni urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya, uru ni rwo rwasimbuye KGB. Gusa uyu mwanya ntabwo yawugumyeho igihe kirekire, kubera ko nyuma y'umwaka umwe wonyine yagizwe minisitiri w'intebe w'Uburusiya. Ni mu kwezi kwa 8 mu 1999. Iki gihe Perezida Yeltsin yarashaje kandi yarabaswe n'inzoga, mu gihe Putin wari umaze imyaka 3 iruhande rwe yarakira umujene, afite imbaraga, afite ubuhanga mu butasi, kandi agakunda Uburusiya byabuze urugero. Yari afite byose Uburusiya bwari bukeneye icyo gihe. Bidatinze mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu 1999 Boris Yeltsin yeguye ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ahita ashyiraho Vladimir Putin ngo amusimbure. Yari agiye kuyobora amezi 3 y'inzibacyuho nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Iyi ni manda yatangiranye ibibazo byinshi kuri Vladimir Putin. Muri uwo mwaka w'1999 Moscow yibasiwe n'ibitero 5 byahitanye abantu 300, bikomeretsa ababarirwa mu bihumbi. Abarusiya barimo bicwa banaterwa ku butaka bwabo. Nta mpamvu n'imwe yari ihari kuri uyu muperezida w'inzibacyuho yo kwemera ko ibyo bintu bikomeza kuba ngo abireke bigende gutyo gusa. Imbere y'Abarusiya, Bwana Putin yitwaye nk'umucunguzi, ubundi azamura ijwi avugira hejuru. Yasezeranije Abarusiya ko agiye kurasa abaterabwoba bose umwe ku wundi. Abantu batinyutse kwinjira mu gihugu cye, ataho bazajya hose niyo bajya mu misarane tuzabasangayo tubarase. Abarusiya bakunze aya magambo, maze ukwamamara k'umutasi kuratumbagira. Amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2000
yari yegereje, maze bwana Putin ayatsinda atavunitse na gato. Vladimir Putin yari abonye umwanya uhagije wo gushinga ubutegetsi bwe bugahama, agahinduka Putin tuzi uyu munsi. Intwari y'Abarusiya yari yiteguye gusubiza Uburusiya ubuhangange bwahoranye. Icyo ukwiye kumenya hano nuko Vladimir Putin ari umuntu wababajwe cyane no gusenyuka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Yashenguwe cyane no kuvaho kw'icyo gihangange. Muri make aracyatekereza nk'umutasi yari we mu gihe cy'intambara y'ubutita, ubwo yatatiraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Kuva basenya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, ahorana ubwoba ko Burayi na Amerika bazatera igihugu cye. Ubwo n'ubwoba buhoraho mu bategetsi b'Uburusiya bose, ariko we buri ku rundi rwego akora byose bishoboka ngo buri Murusiya ahorana ubwo bwoba. Usibye ko akigera ku butegetsi yabanye neza n'ibihugu by'Uburayi na Amerika kugera mu 2007 ubwo yatangiraga kwerekana isura nshya. Hari Munich mu Budage mu nama mpuzamahanga ku mutekano. Bwana Putin yari amaze imyaka 7 ku butegetsi. Yafashe ijambo amara iminota 30 avuga imbwirwaruhame itarimo guca ku ruhande, itarimo ibirebana n'ikinyabupfura cya diplomasi. Yarebye mu maso abategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ababwira ko bategeka bonyine kandi ko ari bo nyirabayazana w'ibibazo byose biri ku isi. Iyi niyo mbwirwaruhame yatumye Vladimir ahinduka Putin tubona uyu munsi udakunzwe n'Uburayi na Amerika. Yahise ahinduka umuyobozi ugendera ku bya kera kandi uharanira kurengera indangagaciro z'ubuhangange bwa kera. Yahise atangira kunenga Uburayi na Amerika mu byo bakora byose. Yanenze uko batekereza, anenga uko babaho, anenga uko bitwara, anenga politike yabo ndetse n'icyerekezo bashaka guhisi. Yavuze ko Uburusiya n'uburengerazuba bw'isi ari impande ebyiri zitandukanye cyane ku buryo bitashoboka kwishyira hamwe no gukorana. Kuva ku biro bito yakoreragamo mu mujyi wa St Petersburg, Putin yageze ku gasongero k'ubutegetsi ku muvuduko munini, afite intego imwe rukumbi: guhinduka umuntu wa mbere w'igihangange ku isi, byanashoboka akaba umuntu wa mbere ukize ku isi. Ibirebana n'ubukire bwe byari ibanga ririnzwe cyane. Ahembwa amayero 11,000 buri kwezi. Afite inzu isanzwe mu mujyi wa St Petersburg, akagira imodoka 3 nazo zisanzwe. Ubutunzi bukomeye ushobora kumubonaho ni isaha zihenze yambara ku kuboko. Usibye ko mu by'ukuri Vladimir Putin ashobora kuba ari umwe mu bagabo babakire kuri iyi si. Ikinyamakuru Forbes kimubarira miliyari 100 z'amadolari. Usibye yanzo nto twavugaga afite muri St Petersburg, Vladimir Putin yiyubakiye pale, apana inzu, pale yubatse mu kibanza gifite igitari 8,112. Ni ikibanza gikubye inshuro 39 igihugu gito cyitwa Monaco. Uyu mukuru w'igihugu yubatse muri iyo pale icumbi rye ry'inzozi ripima metero kari 17,000. Icyo kibanza kirimo imirima ya vigne cyangwa se vignoble, kirimo ibibuga bakiniramo hockey, sale yo kureberamo filime, casino. Ni pale ifite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Umuntu wa mbere wavuze iby'iyi pale ni Alexei Navalny, umunyapolitiki utaravugaga rumwe na Putin ariko uherutse kugwa muri gereza muri Siberia. Iby'ubutunzi ntabwo bihagararira ahangaha, kubera ko usibye iyi pale twavugaga yubatse ku nkombe z'inyanja y'umukara, Vladimir Putin afite penthouse nini kuruta izindi zose mu Burusiya, irahitwa Sochi. Ni villa ipima metero kari 1,200 ku nkengero z'ikiyaga cya Ladoga. Ahangaha ahafite ubwato burenze bumwe bwiza cyane. Ahafite indege ze bwite zirenze imwe. Ahafite station za ski n'imirima ya vigne cyangwa vignoble. Uri muri baza hakora aya mafaranga? Hari itsinda ry'abanyamakuru bakora inkuru zicukumbuye ryakoze inkuru icukumbuye ku butunzi bwa Putin. Bayise Organized Crime and Corruption Reporting Project. Umva ibyo bagaragajemo. Bagaragaje ko Perezida Putin n'abantu bo hafi ye bateguye kandi bagashyira mu bikorwa uburyo bwo gukorera amafaranga binyuze mu bigo by'ubucuruzi bashinze, ariko bikaba ibigo by'ubucuruzi bihishe, babyita société écran. Ni ibigo bikora ubucuruzi ariko utamenya nyirabyo, ndetse bigakoreshwa mu guhisha amafaranga yabonetse mu buryo bubi. Muri ibyo bigo byose nta na hamwe hagaragara izina Vladimir Putin, byose biri mu mazina y'abantu be. Nk'urugero, mu nyandiko inzu za Vladimir Putin ntabwo zimwanditseho.
zanditse ku nshuti ye bamaranye igihe kinini yitwa Arkady Rotenberg. Uyu ni umuherwe uzwi mu Burusiya. Putin afite marke ye ya vodka yitwa Putinka. Yayitangije mu 2002. Iyi ngiyi imaze kumwinjiriza miliyoni 400 z'amadolari. Bamushinja ko kuva yajya ku butegetsi ngo yashyizeho uburyo bwo kwakira ruswa ariko bikoranye ubuhanga bwinshi. Twigeze kubivugaho dutangira ko agikora mu mujyi wa St Petersburg. Umuntu wese washakaga gukora business muri uwo mujyi yanyuraga kuri Putin. Bamushinja ko signature ye kuri buri contrat y'isoko ngo yabaga iherekezwa n'umugabane we. Muri iyo nkuru y'abo banyamakuru harimo umupolisi wahoze akora muri St Petersburg wagaragaje inzu Putin yubatse muri uwo mujyi wa St Petersburg ngo yayubatse mu mafaranga ya ruswa yahawe icyo gihe akiri umunyamabanga wa meya. Ku itariki ya 31 y'ukwa gatanu mu 2005, Mikhail Khodorkovsky, umuherwe warutaga abandi bose mu Burusiya mu myaka ya za 80, yatawe muri yombi bivuga ko yitandukanije n'uburyo bwashyizweho na Putin bwo kwakira ruswa. Yakatiwe gufunga imyaka 9 ariko aza gufungurwa asabwa kuva mu gihugu agahungira mu Bwongereza. Putin ashinjwa ko mu rwego rwo gukomeza ubutegetsi bwe imyanya yose ikomeye mu gihugu yayihaye abantu be. Nk'ibigo bikomeye bya leta ndetse n'ibyishoramari rya leta byose biyoborwa n'abahoze ari abatasi muri FSB bahoze bakorana nawe. Umugore bakundana witwa Arina Kabayeva wanabaye icyamamare mu mikino Olympique yahawe kuyobora ikigo gikomeye cy'itangazamakuru cya leta cyitwa NMG. Nyamara nta bunararibonye n'uburambe yigeze agera muri politike cyangwa mu itangazamakuru. Uyu munsi Uburusiya buvugwa ko burimo kurwana intambara ebyiri. Iya gisirikare burwana muri Ukraine ndetse n'iy'ibitekerezo na politike burwana ku isi yose. Iyi ngiyi Uburusiya buyikoreshamo abahanga mu ikoranabuhanga no ku mbuga nkoranyambaga bakagaragaza ubuhangange bw'Uburusiya ariko cyane cyane bakagena imigendekere ya politike mu bihugu by'amahanga. Uku niko bagize uruhare mu matora yashyize Donald Trump ku butegetsi mu 2016. Ibi ntabwo Uburusiya bubikora mu Burayi na Amerika gusa, ahubwo no mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika. Ku mugabane wa Afurika uyu munsi Uburusiya burimo kurushaho kugira inshuti nyinshi ndetse n'abafatanyabikorwa mu bukungu. Bwasinye amasezerano yo gucukura amabuye y'agaciro mu bihugu nka Libya, Centrafrica n'ahandi. Ibi Uburusiya bubyungukiramo mu bukungu ariko no muri politike. Uko Uburusiya bugenda bubona abafatanyabikorwa n'inshuti nziza niko burushaho kubona amajwi menshi mu matora y'imyanzuro inyuranye muri Loni. Nk'ubwo mu kwezi kwa kabiri mu 2023 ubwo umuryango w'abibumbye wakoreshaga amatora yo gusaba ko Uburusiya bukura ingabo muri Ukraine, ibihugu by'inshuti z'Uburusiya nka Syria na Mali byatoye oya. Imbere ya Vladimir Putin, OTAN irasa naho nta ngufu igifite. Ninde uzahagarika Putin mu by'ukuri? Uwariwe amazina ye yose ni Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Yavutse ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere mu 1978. Yatangiye kujya muri politike avuye mu mwuga wo gukina filime z'uruhererekane n'izo gusetsa. Niwe perezida wa gatandatu wa Ukraine guhera mu 2019. Zelensky yakuze avuga ururimi rw'Ikirusiya nk'ururimi rwe kavukire, aho yakuriye mu gace ko hagati muri Ukraine. Yize ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Kyiv National Economic University. Ahakura impamyabushobozi mu by'amategeko. Amaze igihe gitarangije kwiga, Volodymyr Zelensky yashinze ikigo cyitwa Kvartal 95 gitunganya filime, inkuru zishushanyije, ibiganiro byo gusetsa na filime z'uruhererekane zatambukaga kuri televiziyo zirimo yiswe Servant of the People, umukozi wa rubanda. Zelensky ubwe yakinaga muri iyi filime, yakinaga ari perezida wa Ukraine. Ibyavuzwe ko byaje no kumuhama akaba perezida wa nyawe. Izi filime zatangiye guca kuri televiziyo guhera mu 2015 kugera mu 2019, zarakunzwe koko.
ndetse mu kwezi kwa gatatu mu 2018 abakozi b'ikigo cya Zelensky bashinze ishyaka rya politike bariha izina nk'iry'iyo filime, Servant of the People. Iri shyaka rimaze gushinga imizi, Zelensky yateye indi ntambwe yiyemeza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu muri Ukraine. Yatanze ibyangombwa ku mugaragaro ku itariki ya 31 y'ukwa 12 mu 2018. Bibera rimwe n'ijambo ryo gusoza umwaka ry'uwahoze ari perezida wa Ukraine, Petro Poroshenko. Byaciye kuri chaîne ya televiziyo yitwa TV1+1. Zelensky yatsinze amatora ya perezida wa Repubulika agira amajwi 73.23% mu cyiciro cya kabiri. Atsinda Petro Poroshenko. Akimara kujya ku buyobozi yahise aharanira gushyira imbere urugamba rwo kurwanya ruswa. Ni nako yashyize imbaraga mu bikorwa byo gushyigikira ubumwe hagati y'abanya-Ukraine n'abaturage bavuga Ikirusiya. Guverinoma ye yakunze gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga mu bikorwa byo guhuza abaturage, by'umwihariko urubuga rwa Instagram. Zelensky yiyamamariza kuyobora igihugu yijeje abaturage kugarura ubwumvikane hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse yagerageje no kugirana ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin, umwanzi we nimero ya mbere uyu munsi. Gusa mu 2021 umubano w'ibihugu byombi wabaye mubi cyane, kugeza ubwo Uburusiya bwatangiye kugaba ibitero kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Ibintu bigitangira kumera nabi hagati y'ibihugu byombi, Volodymyr Zelensky yanze guha agaciro amakuru yamugeragaho amucira amarenga ko Uburusiya bugiye kumugabaho ibitero. We icyo yashyiragamo imbaraga no gusaba umuryango wa OTAN kumwizeza umutekano no kumuha ubufasha mu bya gisirikare kugira ngo Uburusiya bugire ubwoba bwo kumutera. Gusa byarangiye intambara ibaye, kwihagararaho ndetse no kwanga gushyira intwaro hasi nk'uko atahomye kubisabwa n'Uburusiya, byatumye Volodymyr Zelensky afatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari bw'abanya-Ukraine ku rwego mpuzamahanga. Nubwo aterwa inkunga n'umuryango OTAN ufitwemo uruhare rukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya gisirikare. Uyu muryango kandi urebye ni nawo ntandaro y'ubu bushyamirane, kubera ko wifuzaga ko Ukraine yawinjiramo, ibintu Vladimir Putin atigeze akozwa nk'umukuru w'igihugu kitari muri OTAN. Kuva ku munsi Uburusiya bwatangirijeho intambara kuri Ukraine, Volodymyr Zelensky yabaye ikimenya bose, ndetse agaragazwa nk'intwari mu itangazamakuru ugereranyije na mugenzi we Vladimir Putin w'Uburusiya. Uyu we yagaragajwe nk'umugizi wa nabi. Mu mezi 30 y'intambara imaze, Zelensky amaze kuba umwe mu bantu bakunzwe cyane mu bihugu byinshi byo mu Burayi na Amerika bishyigikiye Ukraine muri iyi ntambara. Agereranywa n'umucunguzi mu gihe Vladimir Putin agereranywa n'umugome. Zelensky yerekanwe nk'umuntu ukunda igihugu cye, mu gihe Vladimir Putin we yerekanwe nk'utitaye ku mibereho y'Abarusiya. Zelensky yagaragajwe nk'umunyamutima, mu gihe Vladimir Putin abanyaburayi bavuga ko nta mutima agira. Zelensky yagaragajwe nk'inshuti y'abayobozi bakomeye ku isi, mu gihe Vladimir Putin we yagaragajwe nk'umuntu wanzwe na bose. Gusa ibi byose ni ibivugwa n'ibihugu byo mu Burayi na Amerika, ibidasiba kugaragazwa n'abadashyigikiye Uburayi na Amerika nk'ibintu bitarimo ukuri. Aba banagaragaza ko Uburayi na Amerika mu kuvuga ibi ngibi baba babogamye bikomeye. Ukraine yinjiye muri iyi ntambara Zelensky amaze imyaka 3 ku butegetsi. Uyu munsi inshingano y'ingenzi afite ni ugusohora igihugu cye mu ntambara. Hari abagaragaza ko iyi ntambara yakishije bwana Zelensky kunengwa n'abaturage be, kubera ko ubutegetsi bwe mbere y'intambara ngo ntabwo bwari bwifashe neza. Nubwo yatowe n'abaturage akagira amajwi 73%, ariko intego Zelensky yijeje abaturage kugeraho ntabwo yigeze azigeraho. Aha hari imbere yo guterwa n'Uburusiya. Zelensky yiyamamarije kuba perezida wa Ukraine, avuga ko azatandukana n'abandi bayobozi bamubanjirije kandi ko ajyanye ku butegetsi intego ebyiri. Iya mbere yari ukurwanya ruswa no guhangana n'abaherwe b'aba oligarque bigwijeho umutungo wa Ukraine. Intego ya kabiri yajyanye ku butegetsi kwari uguhagarika intambara yo muri Donbass.
ariko ibi byose ntabwo yigeze bigeraho, ahubwo byariyongereye kurushaho. Mbere y'uko iyi ntambara itangira, Zelensky yashinjwaga kugira ikimenyane mu butegetsi bwe. Nk'ubwo amaze gutsinda amatora mu 2019, Bwana Volodymyr Zelensky yahaye inshuti ze imyanya ikomeye cyane muri politike. Nk'urugero, abo bafatanyaga mu kwandika filime, abo bazikoranaga, abazitunganyaga, kugeza no kuwari umunyamategeko we, bose yabahaye akazi muri guverinoma ye. Ibi ngibi benshi barabinenze bavuga ko ari ikimenyane. Nk'ubwo kandi mu bihe yashakaga umuvugizi w'ibiro bye yateguye amarushanwa, abagera ku 4,000 bose bayahuriramo bahatanira uwo mwanya. Muri iryo rushanwa ibyagenderwagaho kugira ngo utsinde kwari ukuvuga urwenya ndetse hakanarebwa ubushobozi bwawe mu kwihangana. Zelensky yanashinzwe kunyereza umutungo w'igihugu no kuwigwizaho. Volodymyr Zelensky yashinjwe kugira konti hanze ya Ukraine nko mu birwa bya Virginie, Belize ndetse no muri Chypre. Ngo afite n'indi mitungo atagaragaza. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize, umuntu ukoresha urubuga nkoranyambaga rwa X witwa Liz Churchill, wari ufite abamukurikira 273, yagaragaje amafoto y'inzu nziza cyane ifite na piscine itagira uko ingana, akavuga ko ari inzu ya Volodymyr Zelensky. Bavuga ko ari inzu yaguze $5,500,000 by'amadolari ya Amerika. Bikanavuga ko Zelensky ngo yaguze ubwato bwiza bwa $48,000,000 z'amadolari ya Amerika, akabugura mu mafaranga ibihugu by'Uburayi na Amerika bamuha ngo akoreshe mu ntambara. Umugore wa Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, nawe yagiye avugwa cyane mu birebana n'imikoreshereze y'amafaranga y'igihugu. Nk'ubwo bigeze kuvuga ko ngo yigeze gukoresha ububasha bwe nk'umugore w'umukuru w'igihugu. Akoresha ibyangombwa bye by'abadiplomate, atega indege ajya mu Bufaransa guhaha mu maduka akomeye y'igiciro cyinshi. Ngo iki gihe yahahishije $40,000 by'amadolari. Ibi ngo byabaye mu kwezi kwa 12 mu 2022 rwo hagati mu ntambara. Nta ibyo bitari bihagije, mu kwezi kwa 12 mu 2023 nabwo ikirego cyagiye hagaragara ko uyu mugore wa Perezida Zelensky ngo yakoresheje $1,100,000 by'amadolari ya Amerika mu iduka ryitwa Carter Store i New York. Ngo yaguze ibintu byinshi by'igiciro mu gihe igihugu cye kiri mu ntambara irimo kumara abaturage. Iki gihe ngo yari New York mu ruzinduko rw'akazi. Uyu mugore yigeze no gushinjwa ko ngo yaguze ikirwa cya Pumpkin Key muri Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo yakiguze $95,000 z'amadolari ya Amerika. Gusa ibi birego byose byagiye bivugwa ko bidafite ishingiro. Ngo ni byagiye bihimbwa n'Abarusiya bashaka kugaragaza ko umuryango wa Zelensky ukoresha amafaranga leta yabo ihabwa na Amerika n'Uburayi, bakayahabwa ngo leta yakoreshe mu ntambara, ariko ngo bakayanyereza bakayishimishamo. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, ubutabera bwa Ukraine bwataye muri yombi umuherwe witwa Ihor Kolomoisky. Uyu nguyu byavugwaga ko yateye inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza bya Zelensky. Kolomoisky ngo yaba yarohereje $14,000,000 z'amadolari mu mahanga mu myaka 7 ishize akoresheje amabanki yagenzuraga. Inzu ye yo mu mujyi wa Dnipro uherereye mu majyepfo y'igihugu nayo icyo gihe yarasaswe. Ibi byabaye mu kwezi kwa 2 mu 2023 mu iperereza ryihariye ryerekeye kunyereza umutungo no kunyereza imisoro. Ibi byakomewe amashyi n'abahakana ibyo Zelensky ashinjwa, bavuga ko bigaragaza ko Zelensky ari umutegetsi urwanya ruswa. Inshuro nyinshi byanavuzwe ko Perezida Volodymyr Zelensky ngo ari umunyagitugu ukomeye. Ikinyamakuru cyitwa Kyiv Post kigeze kwerekana ingero nyinshi ko Zelensky akora ibyo yishakiye. Mu yandi magambo, ko agaragaza imyitwarire y'umunyagitugu. Berekanye ko mbere y'intambara ngo yaramaze guhagarika televiziyo 3 zigenga muri Ukraine aziziza ko zimunenga. Ngo yanahagaritse umucamanza wanze gukurikirana uwamunengaga, ndetse yirukana guverineri wungirije wa banki nkuru ya Ukraine kubera ko ngo yerekanye mu itangazamakuru ko iyo banki itigenga.
Volodymyr Zelensky uyu munsi avuga ko nubwo arimo kurwana intambara n'Uburusiya, ariko ku rundi ruhande ngo afite n'urundi rugamba rwa ruswa arimo kurwana. Ku itariki ya 9 mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, Minisitiri w'ingabo wa Ukraine Rustem Umerov yavuze ko ubugenzuzi bakoze bwagaragaje ruswa ijyanye n'amakosa ya gisirikare afite agaciro ka miliyari 10 z'amayervinia. Aya ni amafaranga akoreshwa muri Ukraine. Aya mafaranga ngo yageraga kuri miliyoni 262 z'amadolari. Uyu muminisitiri yakoresheje ubu bugenzuzi mu mezi ane gusa yari amaze muri uwo mwanya. Yari asimbuye Oleksiy Reznikov. Uyu nguyu yeguye ku mwanya we mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize kubera amakosa akomeye cyane yakozwe arimo na ruswa. Ibyahise bitera abategetsi ba Ukraine impungenge ko iki gihugu cyabo gishobora gutakarizwa icyizere ku rwego mpuzamahanga. Havuzwe ibibazo bikomeye bya ruswa muri Minisiteri y'Ingabo mu kugura ibikenerwa by'umwihariko ibikoresho bya gisirikare byagiye bigurwa ku biciro bitari bito. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 wari wungirije uyu muminisitiri w'ingabo Oleksiy Reznikov wari umwungirije yitwaga Vyacheslav Shapovalov, nawe yari yeguye kubera ibikorwa nk'ibyo bya ruswa. Byavuzwe cyane ko icyo gihe Reznikov nawe ngo atarahagaze neza ku mwanya we, ariko byategereje ukwezi kwa 9 ngo yirukanwe. Icyo gihe yavuze ibibazo bya stress no guhangayika kubera iyi ntambara ko ngo byamugoye cyane, ariko yongeraho ko we ubwe nta na kimwe yishinja. Ubwo yasobanuraga ibyo bamushinjaga bya ruswa. Minisiteri y'Ingabo kandi vuba ahangaha yavuzwemo gufungwa kwa bamwe mu bakozi bayo bashinjwa kwakira ruswa y'abagabo badashaka kujya ku rugamba. Kubera ko iki gihugu kisanze mu ntambara kitateguye, abasirikare ku rugamba babaye bake, maze buri mugabo mu gihugu ategekwa kujya mu gisirikare. Bamwe mu bagabo rero ngo batangaga ruswa kugira ngo batajyanwa mu gisirikare. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize kandi umukozi wa Minisiteri y'Ingabo yatawe muri yombi akekwaho kuba yaranyereje miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika mu kugura ibisasu bya rutura byari bikenewe ku rugamba. Mu kwezi kwa 8 mu mwaka ushize nanone habaye umujinya mwinshi muri bamwe mu bayobozi n'abaturage mu gihugu hose kubera uburiganya bwakozwe mu kubeshya no kuzamura ibiciro by'amakoti y'abasirikare 233. Aya ngaya ngo bayaguze miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, bayagura n'ikigo cy'abanyaturukiye cyitwa Vector Avia. Usibye kuba aya makoti ngo barayaguze ku giciro cyo hejuru mu buryo bw'uburiganya, ngo ni n'amakoti atari meza mu gihe cy'izuba Ukraine yari igiye kwinjiramo. Ibi bikorwa byose birebana no kunyereza amafaranga ni ikibazo gikomeye kuri Ukraine kubera ko ihabwa amafaranga menshi n'umuryango umwe bw'Uburayi na Amerika. Aba batera nkunga rero ntabwo bifuza kumva ko amafaranga batanga ngo yifashishwe mu kurasa Uburusiya yaba ajya mu mifuko y'abantu ku giti cyabo. Mbere y'uko iyi ntambara itangira n'ubundi muri Ukraine hari yo ruswa, ariko ntabwo byafaga kugaragara uburyo yagira ingaruka ku baturage. Uyu munsi aho intambara ikomeye, igurwa ry'ibikoresho bike byo mu ntambara rishobora gutuma urugamba rubananira, bityo ingaruka zikagera kuri buri wese. Ikibazo buri wese ashobora kwibaza ni kimwe: Volodymyr Zelensky n'umuryango we n'abandi bategetsi baba bungukira muri iyi ntambara kurusha uko bayihomberamo?